Mwaramutse neza mwese bakunzi ba Burundi News TV, twizere ko mwaramutse neza ndetse mukomeje kugira igitondo cyiza cyane. Turi kwa gatanu, turi ku itariki ya 30 kwezi no kwa gatanu mwaka 2025. Mbaye kazo makuru azindutse muri kano kanya. Bagana Patrick Muyaya n'umuvugizi wa guverinoma ya Republika Demokarasi ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yamaze gushimangira yuko Kabila ari igikoresho cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ko ibiganiro byose barimo na Washington DC ari ibiganiro bari kugirana n'umwanzi ari w'u Rwanda, ndetse yongera gushimangira ko biteguye guhangana n'umwanzi aho ava kagera, ndetse yongera kwerura avuga yuko uko byagenda kose intambara yo bari kwitegura nta banga rihari. Namwe mu magambo yatangaje ndetse yanatunguye abatari bakeya, dore ko yabivuze ubwo yari imbere y'abanyamakuru akagira byinshi atangaza. Bwana Patrick Muyaya usanzwe uvugira guverinoma ya Kongo akaba atarya iminwa, akomeje gukoresha amagambo atari meza cyane ku buryo ashobora gutuma ibyari bimaze guterwa nk'intambwe y'ibiganiro ishobora kuza kongera gusubira inyuma. Hagati aha kandi ibingibi bibaye mu gihe ku munsi w'ejo Joseph Kabila Kabange aribwo yagaragaye mu ruhame ari kuganira na bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero hano mu mujyi wa Goma, nk'uko bikomeje kugaragara. N'iki bagezeho, ese baganiriye kuki? Nyemera tubirebera hamwe. Ndagushuje kandi mwifurije igitondo cyiza, mwifurije kumererwa neza uwo nkurikiye by'umwihariko uri hano mu Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira muhereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kuramuka neza, mbifurije n'amahoro y'Imana cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, munyemerere turebere hamwe amwe mu makuru azindutse avugwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni Bwana Patrick Muyaya usanzwe uvugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho, mu gihe yavuze ko rero yiteguye kugira uruhare mu gushakira igisubizo ikibazo cy'umutekano, by'umwihariko ukuza kwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari umukuru w'igihugu i Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, uyobowe n'inyeshyamba za 23, bikomeje gufatwa n'ubuyobozi bwa Tshisekedi nk'uburyo bwo gushaka kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo gifite inkomoko hanze y'igihugu. Aha baba bashaka kuvuga u Rwanda, nk'uko umuvugizi wa guverinoma yongeye kubishimangira, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, Bwana Patrick Muyaya, ngo mu myaka itari mike ishize Repubulika Demokarasi ya Kongo ishize ihanganye n'umwanzi witwa u Rwanda. Ari nayo mpamvu y'ibiganiro bikomeje gukorwa n'abunzi barimo USA. Kubwe rero guverinoma ye ngo ntishobora guta igihe kubashaka kugira alorisi za kabiri mu bushotoranyi bw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki 27 Gicurasi, Bwana Patrick Muyaya yagize ati: tumaze imyaka 2 mu rugamba rwo kurwanya u Rwanda. Mu by'ukuri ntitugomba kwibagirwa ko umwanzi turimo kuganira by'umwihariko kuri ubu cyane cyane Washington DC kugira ngo tubone ibisubizo ari u Rwanda. Nta mpamvu rero yo gutekereza ko dushobora kwemera kurangara ndetse no guha amahirwe abafite uruhare rwa kabiri ku Rwanda. Iri ni ihame rero ridakwiriye kwibagirwa. Ntabwo dukeneye hano rero kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo cyaturutse hanze kandi cyagaragajwe mbere na mugenzi wacu Julian Paluku. Agaruka kandi ku magambo ye ya nyuma asobanura wahoze ari umukuru w'igihugu nk'umuntu wo mu bihe bya kera. Patrick Muyaya yizera ko ubutumwa bwoherejwe na Kabila by'umwihariko mu ijambo aherutse kuvuga bwari ubutumwa bw'intambara. Ati: navuze mu minsi yashize ko perezida w'icyubahiro ari umuntu by'umwihariko mu bihe bya kera. Mu by'ukuri iyo byibutse wibaza ikibazo kijyanye no gukuraho igitugu. Mumbwire ko rero turi mu rwego rwa demokarasi aho we n'umuryango we wa politiki bahisemo kutitabira amatora. Mu gihe by'umwihariko muza kuvuga ko mugiye gukuraho igitugu, muzabukuraho by'umwihariko mu buhe buryo? Ni ngombwa kubwira abo dusangiri igihugu bari Goma cyangwa se mu bindi bice byigaruriwe. Ubutumwa rero bubagenewe: nimwitegure, tugiye gukora intambara, ntabwo ari ngombwa kwihishira cyangwa se kubihisha. Kuri uyu munyamuryango kandi wa guverinoma ya Suminwa, igihugu ntikifuza gusubira inyuma
kubwe rero ngo RDC ntigifite umwanya wo gusubira muri ruswa cyangwa se ubwumvikane. Bwana Patrick Muyaya yakomeje agira ati igihe navugaga ko ari umuntu wo mu bihe byahise mu by'ukuri nibyo byashize abanyekongo batagikeneye amateka y'intambara, amateka yo kumvikana n'amabuye y'agaciro yacu cyane cyane n'u Rwanda ahahise ha ruswa twamaze kubivuga bihagije ko atari byo, kandi uyu munsi ndatekereza ko twese tugomba kwibanda kuba rero inyuma y'umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi ku kuntu by'umwihariko twarangiza intambara mu Rwanda. Dufite umwanya rero muto wo gukoresha mu magambo agamije kudusubiza mu bihe byashize, tugomba rero kwibagirwa rwose. Nyuma yo guceceka igihe kirekire nyine uyu wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange yagize icyo avuga ku micungire y'iki gihugu kuva yahererekanya ubutegetsi na Perezida Tshisekedi. Mu isesengura ry'ibibazo Joseph Kabila Kabange yashushanyije RDC mu ishusho yijimye kandi irimo akajagari y'imibereho na politike, ubukungu n'umutekano muke nk'uko bigaragara. Icyakora ku ruhande rwa Kongo abandi siko babibona, kuko abashyigikiye Tshisekedi babona uyu mugabo nk'umuntu by'umwihariko ukomeje kugenda ugerageza gushaka kuryanisha abanyekongo mu gihe babona yuko bo bari mu murongo muzima, mu gihe babona yuko bo bakomeje kugenda by'umwihariko bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko ibibazo byugarije Kongo bishobora kuba byahagarara cyangwa se hari ahandi bishobora kuba byagera. Amakuru atugera rero ashimangira ko Joseph Kabila Kabange ku munsi w'ejo yaba yaranahuye na bamwe mu bayobozi b'amadini nk'uko bigaragara, bimwe rero mu bikomeza gushimangira ndetse n'ibyerekana neza yuko uko byagenda kose iyi ntambara ishobora kongera gutangira bushyashya. Bwana Patrick Muyaya bamwumvishe neza ati reka mbwire abaherereye mu bice bya Goma no mu bindi bice byigaruriwe ko rwose nta banga rihari, bagomba kwitegura kuko tugiye gukora intambara y'amateka. Avuze ibi ngibi mu gihe bivuga ko Joseph Kabila Kabange akomeje gushaka uburyo aganira na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nk'uko bigaragara. Joseph Kabila Kabange rero wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragaye ku nshuro ya mbere ari mu ruhame nyuma yo kugera mu mujyi wa Goma amazemo iminsi. Ku cyumweru gishize nibwo Joseph Kabila yageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 nyuma y'igihe kirekire aba muri Afurika y'Epfo muri leta ya Pretoria. M23 biciye mu muvugizi wayo Bwana Lawrence Kanyuka yemeje ko rero ku wa kane ku munsi w'ejo Kabila yakiriye abanyamadini mu gace ka Kinyogote. Amafoto Bwana Lawrence Kanyuka yashyize ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter yerekana uriya munyepolitike aganira nabo ndetse anifotozanya nabo, hari n'amashusho amugaragaza. Nibwo bwa mbere Kabila rero yaragaragaye mu ruhame kuva yava mu buhungiro. Uyu mugabo kandi yahuye n'abari abanyamadini mu gihe by'umwihariko amaze igoma, yanagiye ahura n'abandi bantu batandukanye barimwo umuhuzabikorwa wa AFC Bwana Colonel Nanga nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero hari amakuru avuga yuko hari bamwe baba bashaka kwivugana uyu Joseph Kabila Kabange. Ku ikubitiro hari umwe mu bajenerali bakuriye abarinda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaragize ati umugambanyi wese igihano kimukwiriye n'urupfu cyangwa se igihembo cye n'urupfu. Agaruka kuri Joseph Kabila Kabange yarahiriye yuko bagomba kumuta muri yombi byanze bikunze, agaragaza ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo bahangane nawe. Nubwo bihagaze gutya kandi Joseph Kabila Kabange nawe ngo abamurinze ngo baryamiye amajanja kuko nta kintu aricyo cyose gishaka kuba cyaca muri humye ngo bamurinze nka perezida. Ni mu gihe kandi inkuru zimugarukaho zishingiye kuba M23 cyangwa se kubashyigiye M23 bashimangira ndetse bakanagaragaza ko uyu mugabo ari umutegetsi ukomeye cyane ndetse ari perezida nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hagati kandi amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko aba bayobozi abiganjemo abasanzwe bakorana cyangwa se abasanzwe begereye ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo nta kindi kibaraje inshinga uretse kurebera hamwe n'uburyo bashobora guhangana ku buryo bukomeye cyane n'uyu mugabo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Bwana Kabila rero ngo byitezwe ko agomba kuganira n'abandi barimo nka Generali Sultan Makenga Emmanuel umugaba mukuru w'igisirikare cya M23 ku ngingo zirebana n'uburyo bashobora gukomeza intambara cyangwa se bashobora kuyihagarika
ariko kandi ngo yiteguye kuganira n'abandi banyepolitiki bagiye batandukanye. Hari inkuru zikomeje kuvugwa zirimo nk'uko abarimo nka Moise Katumbi bashobora kuza hano ku butaka hano ku butaka bwa Goma, ni mu gihe abandi banyepolitiki barimo nka Dr Denis Mukwege bakomeje kwamagana ibikorwa bya Joseph Kabila Kabange. Uyu nawe ni umwe mu banyepolitiki bakomeye hano ku butaka bwa Kongo, yemwe yanagaragaye mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2023 mu Kuboza k'uwo mwaka, aho seni yo muri Kongo yaje kwemeza yuko ayatsinzwe na Perezida Tshisekedi nubwo atavuzweho rumwe.